matur susume antuk galah sane becik sane kapicir ing kedewekan titiang. Sadurung titiang nguning ayang atur udayang temun titiang aturan panganjali umat. Om Swastiastu. Sane wangyang titiang Bapak Gubernur Bali lan wakil kami. Sane banget kusumayang titiang Bapak Wali Kota lan wakil kami. Sane kusumayang titiang Bapak Gubernur Bali saja baning jagat Bali. Miwah pari semeton sane tresna asih titiang. Angayu bagi pisan aturan titiang majeng ring ide samyang dewasa utawi Tuhan yang Maha Esa. Tuaning asung kedua hari berada itu. Titiang presiden ini jadi aturan sembramu wacana untuk presiden Mapulpuli. Caranya tindak pembukaan pesta kesenian Bali itu 9 September 2015. Ide dane saning ruang yang titiang. Pesta kesenian Bali inggih punika acara saning nenenin indik kesenian lan acara saning presiden kesenian ring saya wani jagat Bali ini. Sadulur titiang lantur madul tugayang numun titiang meningayang update pamantri indik kesenian sani mewasta kesenian inggih punika samian sani mewasta becik nek tur kambil ring soang-soang Bali laksane sani kawastane kreatif utaman dipun ring Bali. Dalam iraga pariyawana Bali patut bisa melajahi seni lan budaya Bali mangde budayane nenten presiden ika. Selanturipun tertujuan kawentenan PKB utawi pesta kesenian Bali inggih punika nenten je bios kanggen lestarian miwah yang budaya Bali tung ngandungan pare semeton Bali ini mangde presiden kemangguhang jagat Bali ini sane raja. Kema loh jinawe lan mangde presiden kalokdah kedua negara itu dani saling semayang bijang wadah kadi masa punika amatri saling presiden bangsa yang bijang kiring jengawitang ngantuk tayang budaya Bali mangde presiden kemangguhang jagat saling sayang rahaja ini wenten uang utawi nenten manut ing saja luning anggah utawi bahasa Bali yang nugas kemudian sinaku bahasa yang